Wauki chayay, pani chayay, haku iyasunchi kuluchakama. Ari, kay sábado, iskaychunka tawayo hinaspa domingo, iskaychunka pichhayo mayo killapi. Hakuchi, iskaychunka kimsa watan kashanray kuraymi, Centro Poblado Agroecológico Kuluchakama. Hamuy, hinaspa chakrusun, tukuy ruayninchikta, kay sumaq punchawpi. Kanja, achkaruna kasaraku, punta kartaytanchikpa wasin ñawpa llaqtapi. Tukuyrichaq mikuykunata tiantiasun, Kuluchakapi sumaq warmikunata rurashanta. Watanta iyachispa ruyru hatikachaypas kanjata huk turupa. Hinaspa chaynallata yumpay suyasqanchik. Chaqmay linka atipanakuy, yachaq kallpasapakuna atipanakunqa, allin mikusqa hina, hinaspa yanantin allin llaqta runa hina. Yachankim wawqipani mususipas, yataykichik hamukuychik Kuluchakapi raymiman. Hatun takiqkunapas kanja, tukuyrikchaq takiwan. Ama junqaychu, kay sábado iskaychunka tawayo hinaspa domingo iskaychunka pichhayo mayo killapi. Llapanchik illasun Centro Poblado Kuluchaka llaqtaman wanta suyupi. Hayachisunki tayta alcalde, barayuqkuna, kamachikuqkuna, aprove institución payana pakuyninwan. ¡Baila que baila! ¡Unos conquistadores de la jarana! Hermanos y hermanas, suban el volumen de la radio porque empieza su programa favorito, Hapak Ruru, la voz y el latido de los Andes. Les habla un día más su gran amigo y compañero, el pequeño gran Quilinchu de los Andes. Todos los lunes, a través de sus principales plataformas y la radio. Wawqilakuna pallaykuna allinllachu hayk'aynallataq kachkankichik, tunakunan tarikulachkanchiriki, pusaq horas isqun patachayninpiña, punchawpis kachkasqanchiriki iskaychunka punchaw mayu killa wawqilakuna pallaykuna iskaychunka punchaw mayu killa malay mama mayu killapas ripuy chakyuqllañachu chunka punchawllaña faltachkan kay mayu killa aviakunanpaq ripuchakunanpaq. Ari kay Kuluchaka llaqtapi wawqillaykuna pallaykuna hamuchkanriki aniversario, ¿no? Creación política nisqan. Ariki chaypi kanqariki ruyruqa tikachay chaqmaminka riki waqpi mas allin ruray haynotapas Huancavelica, Purimac, Huancayo chaykunamanta hamushpanku atipanakusqaku kunaman seguramente chay visitakuna chaykamuchkanqaku y chaynata muyuriqkunamanta riki wak chakamanta wak hina kikin Kuluchakapi kaq kallpasapakuna chaynata uchurajay chaykunamanta hamushpanku atipanakunqaku chakrata riki paykuna riki tukupaykunqaku todo wanaskamawan tu chakitaklla wanas wak haytana ninkichu chay según riki sunanchikunapas utinchanchirikawan chaynata riki lunesninpi riki lluqsiykamuchkan ña Hapak Ruru programallanchik ña qallaykullanchik ña riki edición oficial wawqillaykuna Hapak Ruru aunque kay ley de chay ley riki wawqillaykuna pallaykuna Congreso para ruraykusqa mama Boluarte para ruraykusqan ley APSI nisqan yaqalla riki malograruanchik abrilkilamanta lluqsimunanchik karqa pero ña riki lluqsiykamuchkanchik ña mana upallachiwasunchu riki mana upallachiwasunchu chaynaqa uyarichik sapa lunes lluqsiykamuchik programallanchikpi y kachkan riki grabasqa riki aprode Ayacucho nisqanpa paginanpi chaynata riki todas las plataformas de Tarcisio Quispe Marinincha Qichua chayllapampi kachkan riki incluso yaykunki riki Hapak Ruru nisqanta kay página web kachkan página web Hapak Ruru chaypi kachkan llapachallan programanchikuna sumaq churaykusqa riki
Bien, wawqiykuna pallaykuna willakuykuna manñataq yaykullasunchari willakuykuna achkallaña maykullachkan chiripas yaykuykamullachkan kallpawan hinaspa tumpata riki pisti hapiwayninchikta munachkan rikaw pero mana ñuqallanchiktachu kay clima fenómeno natural nisqankuna riki muyupayllawachkanchik kunanja incluso manaña fenómeno natural ñacho sino fenómeno imanisqakuña peligroso oleaje peligroso chayna ari kay ñuqanchik mana chaytaqa riqsinchikpas imay chay oleajepis kakun lamar huchapa lapukuyni kaypi ñuqanchik Andes lawpi kakuskanchik rikaw kayqa riki lamar huchapa patampi wawqillaykuna pallaykuna pajarinmanta ari kunan punchapi ipuchaykamun muna parachaykamun huk lawkunaman parachaykunmi wawqillaykuna pay ñuqanchik lawmanqa mana nirqanchik manam kay lawman paramunqachu ipuchaychapas kanqapas ya pero mas qariki wak yunka lawllaman yunka hawarina apachitakuna chaykunallapim kanan qarqariki para qariq wawqillaykuna pallaykuna kunan puncha pero kay Cusco lawmanta yupaspa así kay Cusco tapunakuna apachitakuna chaykunamanta hawarispa hasta riki norte lawkama rikaw Amazonas Loreto chaykama riki wawqillaykuna pallaykuna pero pajarinmantañata nisqan riki lamar huchapa lapukuynin mallay mama lamar huchapas piña kakuchkan chaysi riki ña Marina de Guerra del Perú huk comunicado tuqruykaramun ña incluso nisqanku riki prohibikuchkanku riki llapa challwaqkunata kachkan riki pescadores artesanal taksallapi riki challwaq rinku lamar huchapatalla chayman challwamus apamuchkan chay challwata riki Limapiqa freskuchallata mikunku rikaw tuta challwaramunku o tarden challwaramunku hinata o kunan punchaw challwamusqata pajarinpaq freskuchalla riki challwaqa llapa mercadopiña mientras kaymañatami huk punchaw huk tuta puñusqaña chayamun wawqillaykuna pallaykuna Limapiqa riki Costalawpiqa freskuchallatam riki nakaykusqallatam chaw aychatapas ayaqa chaynatina riki challwaykusqallatam mikukullanku rikaw pero paykuna saschakuypi tarikullanqaku imaynanpi kay oleaje nisqan kasqanrayku wawqillaykuna pajarinmanta hasta 25 de mayo kachkan riki kay nata rikaw kay domingo tarikaw hasta domingo pajarin miércoles manta hasta domingo chay lamar huchapa lapukuynin kakullanqa riki wawqillaykuna pallaykuna chaywanqa kisay kay ñuqanchik lawkunamanpas tumpata riki chay pescado fresco nisqan riki principalmente kay viernes sábado nisqanpaq menos yarimunqapas rikaw pero mana chaywanqa pisinqachu challwakunaqa porque chay congelado nisqa chay sumaq rankachusqata misqarika normal apamunqaku chayqa puchu riki wawqillaykuna pallaykuna rikaw solamente sasachakuykanqa riki chay pescado fresco chayna wakiq productukuna pero productos marinos ningu chaykunapi riki pero siempre kachkanku paykunapas reserva chaykunata riki apamuchkanqaku mana kaypiq pisinqachu riki unikoqa riki chay frescokunachi wakiq ninkuna pisi kacharinqa principalmente costa lawpi wawqillaykuna pallaykuna y chayñata riki nisqantaq kay Costalawpi riki lamar huchapatambi yachaqkuna hawanqawaña kanki chiki lapumuspaqa siempre pasaramun principalmente Callao lawpi wawqillaykuna wawqillaykuna pallaykuna chay kay Plaza Santa Rosa ninguchu chayman siempre haypamun chay parque tiyaqkunata lapur harin olakuna wawqillaykuna pallaykuna huk lawkunapipas como playakuna kachkan aunque kunanqa manaña ancha bañakunkuñachu porque ña inviernoman yaykuykullanku pero igual lamar huchapatampi kachkan wasikuna chaykunamanpas haypaymanman carreterakunamanpas chaykunallamanta riki cuidakunanku lamar huchapatampi kaqkuna chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna Limapi kay suwakunata kay saschakuy riki yaki hapirullan imaynanpi chay extorsionador nisqan riki o presunto extorsionador nisunchik porque mana kaypiqa sutinchaswanchu extorsionador pone nispaqa riki sino es un presunto extorsionador wawqillaykuna pallaykuna riki apasqa riki bolsikuchanpi chay dinamitata rikaw chay dinamitata riki wawqillaykuna pallaykuna apasqa chaysi riki toqyaron hina bolsikuchanpi kuskarisqa riki riq masinpiwan iskay rirqaku hinaspa extorsionayta munasqaku riki huk wasita riki huk negociota riki extorsionayta munasqaku hinaspa chaypi wawqillaykuna pallaykuna toqyarupin wañuron waqtanpi kaqñataq kirisqa wawqillaykuna pallaykuna waqtanpi kaq kirisqa
chay taruakoronko kiki chayanko chay dinamita apas hankopi chay dinamitawan chay enemigo ninko ñari chay tindayoq tarika porque enemigo pa ñapigongo chay napichi wanchitas munayan porque pima mayma runa masinchikta así nomás llaqa wanchikunaman qarika entonces mana pagayta munate mejor ya kay dinamitawan tuqyachun chaywan pagakurun nispanerqaku y kikinkupa makinkupi na bolsikullankupi tuqyaros qhariku awqillaykuna pallaykuna y chayñatarik incluso chay tuqyaruspan chay muyraq wasikunatapas afectadollasqa principalmente vidrion tarik vidriuchan tarik chay nishuk tuqyaruspan riki challurapun wasikunapa tarik chay cercanpi kaqkunapata wawqichallaykunapa challaykuna entonces taytachapa iman niswan castigo niswan chikayta qarikao chay extorsionaqkuna rikayta ruwakurun amanta allen ninitaq yarikao pima mayma pobrechakuna extorsionadokun nispa llakipayachkasun chay mana allen runa kasqanrayku chaykuna pasan wawqichalyaykuna pani challaykuna. Bien, los llegaremos con Chigri Marininchi a través de redes sociales, plataformas digitales, Chayantarek, frecuencia 100.5 Esgelambras y la frecuencia 89.7 Vinchos. Chayanaga Baugilegon, Palegon, Radio, Agricultura, Nishanta Cámara, Guilloxi, Camulachkanchik. Chayantarek, Kaikona, Willa, Koikona, Ogilegona, Pani, Chayaikona, Kai Congreso, American, Kajla, Rabia, Chicochkan. Pajuaicha rikurinko kay congreso awqillaykuna pallaykuna munasqanku taruakuchkanku yanqakunata kunanqa imatañam aprobachkanku chay inmunidad parlamentaria nisqantaña paykunas kanqaku totalmente inmune manaña pipas maypas justicianqachu manaña pipas investiganqachu manaña pipas tuqpinqañachu yachachkanku riki paykuna achka huchalikusqankuta hachachakusqankuta naspa riki sunqunku pinsakuchkankuña kaytaqa qunqaytapas riki hamuq Congreso pero hamuq gobierno pero que investigadores qallaykuas panchik apaykuasunchik Congreso manta carcelman Tayta Castillo tabakasqanchik mantapas entonces mejor ya protegikurunchik inmunidad parlamentaria nispanku rika igual que mana chayllawanchu rika sino uchapakuchkankuta riki huk clase uchapakuykunawan rika tanto yachqanchina leykunata turakuykunku ley pensionkunata chaskikun doble chaskikunanku leykunata turakuykunku entonces chaykuna kachkan denunciapi rika awqillaykuna paykuna como paykuna gobierno pikachkan aspa mana chay puririnanta dejachkankuchu rika pero paykuna dejaykullanqa atiytin atinqarik inmediatamente riki qalakuykunqa entonces chaykunata paykuna musyakuchkanku hinaspa niskanku mejor kachun inmunidad parlamentaria y pikunata chayta tanqachkanku fuerza popular Perú libre ya siempre ninchik Fuji sirronista nispa rika o con Fuji mana Keiko Fujimori partido única Fuerza Popular Perú librista nis chayna kuna sutinchango rika mana chayacho sino kaypi renovación popular nisqamps y acción popular y principalmente paykunamiki chay mana alin leykuna turakuchkanku kikillankupak munasqallankupak natapas proyecto leykunatapas ruwakuchkanku y chayta yachakunku rika awqillaykuna pallaykuna incluso kajaya Avanza País Somos Perú Magisterio Podemos paykuna bien abstención nisqanta butaykullanku o sea manam kayta involucrakuyta munanikuchu nispa chaywanqa hawachichakuchkankuraq yarika y chaywan paykunapas hawachikuchkankuta imata kay hamuq elecciontami pero mana kay hamuq elección pinsachkankuchu kay Fuerza Popular Perú Libre Renovación Popular y Acción Popular chay partidokunam kay hamuq elección pi chinkanan wawqillaykuna chinkanan manam botonchikta qunanchik ni chullatapas chaynapi paykuna chinkaruspaqa riki manaña atiypiña kanqa rika wawqillaykuna pani challaykuna rika y kay todos los partidos kunan kachkanku rika gobierno pi paykuna munasqanku turakuchkanku debe ser tuk iskay riki quizás mana chapuchakuchkanchu mana chaqruchakuchkanchu pero mana chaywanchu librakunku rika wawqichallaykuna pani challaykuna mas rimari kay programa llanchikpi wawqillaykuna pallaykuna riyachishqanchik hina rika kay mama Boluarte rika waka Roma lawman illarqa tayta papata saludaykama nispa atipakurqa y chaypi wawqillaykuna pallaykuna riki bolsakunapi jorita qullqita aparqa riki pakan ya
chay digamos kuteremon yarikao chay mandatami publicaykaramon peruano kuna riki wakpi criticarjako mitin troarjako kay protestakunata rurarjako riko kuna pallaykuna y chaypita riki yakchunka peruano kuna tarik hapikulanko rikao chay fuerzas policiales de Italia wawqillaykuna pallaykuna Italia peka fuerzas policiales paykuna riki chunkat haperullanko deteneronku chay niskanko riki paykuna Perospaja, o sea, Plaza San Pedro Roma, Nishamcha da Peronco, Vaticano, Pericao, pero igual pertenece a Italia, man rico Augelicona Palegona. Entonces, Chay Niscan Coriki, Uyaya Chiconcon, porque Niscan Coriki, que hay policía italiana investigada, que imaginan pita Chay protesta con la carga, Nis Pariki, entonces Chay van a seguramente claro con Gacuarica y gobierno, que hay no man, hay gobierno, tachasque con Gichi, Nispa con Ariki, Chay Picha de Tenisacona, Ariki declara con Jaco seguramente Augelicona Palegona. Ya sanchinari que hay protesta con siempre mai pichay pipas mamo buluarte ta chaskin rico Augelicona Palegona mana haucayacho mai chay rishan pipas igual que hay Perú suyo pipas y extranjero pipas pero chay van pas purita de monachkan purin gichu kachkan ma buluarte garicao pero mana chayllacho Augelicona Palegona mana chayllacho chaypita kay mama buluarte riki jawarachi con ricao jawarachi con inaspaniskan kaya medios extranjeros medios franceses iskay kay hatun medio de comunicación ya Francia pikacha hatun medio de comunicación paykuna riki publica y coronco cha iskay negras campos mana chullallacho imatanispa kay presidenta Boluarte peruana mana Cuyasja es el menos querido del mundo, mana pipa maipa Cuyasja, mana pipa maipa jawarina, porque incluso ya taita papa paladón picar jareke pachacnen pen representante con representantes internacionales presidente con incluso Zelensky manas jawaris hacho con peregon chay taricular taita olodomer Zelensky ricao taita muso papa tariki saludas pan chay misanto yaris pachay pitaricular hakiki pura saludana conco pero Boluarte taja ni jawarin pascho chay taita Zelensky paswao igual que con apas ni jawarin cucho entonces chay con tarique que prensa internacional jawarin a nivel Europa que publica y goyango principalmente periódicos de Parisien Nishan y Chaynata RTL chay iskay medios de comunicación chay sería que más jato que man que Perú suyo grupo comercio Chignishan grupo comercio anchay nariki chay Parisien Chaynata RTL Nishan que wak Francia provocaría con paregona y chay periki pública y coronco la presidenta menos querida del mundo Nispawao Hichalegona pan y chalecon chaygona tarike chasquikamon gaimama Boluarte y chay noticia con un coterión de congreso auca chicachkan yang aps mandaran chiniskan gonya chi y maina chay haikane chay campa que mana chay con caso a ver mama Boluarte a paiconata denuncia chung a ver ateron gachos denuncia porque cay Perú pipas mama Boluarte pa contrampe denuncian y matap sin aten cotere con gomen jarito corón mericao chay pa ricachkan prensan ku chay pa kachkan fiscal ninco juez ninco Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, y ningún atacam a través del Congreso, con ese tangona catch, para con atacam denuncian, que pipas maipas Boluarte para contrampe y mataiga tarima chaigo pingupas. Mana chayacho rico Augelicona Palegona mana chayacho yachashan chinarike waka italiano taita papa visitaban cama kai perike mama fiscal Augelicona Palegona mama fiscal que denuncia igulan ricao denuncia igulan mama Delia Espinosa que denuncia igulan kai congreso mangrike kai mama Boluarte te apicha denuncia con acá denuncias constitucionales y chaynata Junta Nacional de Justicia chay mangrike Augelicona Palegona pero kai mama Boluarte ya coteramos para que ya kai piña tarikulas que nas con angrique jaya y cuña ñas abogado con anichkanña denunciación mi caimama fiscal ta congreso manchayanta Junta Nacional Justicia Junta Nacional Justicia sancionan castigan a wichonga na fiscal kainingmanta y congreso ñata riki inhabilitan a cambian a wichonga anis para que ya mama Boluarte coterico chkanriki ima nasca mana yang jamantacho riki sino hasta van riki chamana alguien ruascan con manta denuncia y coronga rigao ya sanchina kachkanriki achkariki man alguien ruascan con etaps caso cofre caso ro
Rolex, caso Jaliwarma, chaynata uperachikusqan y chaynakuna rikuwawqillaykuna pallaykuna chayqa siempre rimas qarikaw mana tukuy rimas qarikaw chay caso Rolex kaypi chay waykipa chay reloj Rolex regalasqankunamanta rikaw chaykunapas kachka hina proceso rikuwawqillaykuna pallaykuna chaynata chay uyachantapas rikaw laqla uyachanta ya jebit hina riki lluchkapayaspan chutasqaku riki ñatinkunaqa warmay sipa kakuchkan rikuwawqillaykuna pallaykuna imanispataq denunciachkan por conducta irregular y mañaya chayqa una conducta calificó contraria a la verdad carente de sustento legal. Pero wawqillaykuna pallaykuna si yachachkanchik ñataq liwcha kay caso Rolex manta mana allin kasqanta chayñataq riki kay caso cofre caso uyan chay sipu uyan chutasqankunanta chayñataq riki chay caso Jaliwarma y chaynakuna chaykunamanta denunciaq kachkan riki pero nin riki chayqa llullas manas kanchu caso Rolex mama Boluartepiqa claro como llullakurum riki mana prestayan prestawaraqa mana regalawarqachu nis mana chay Rolex manta llullakuruchkan chay uyan sipu uyan estrachikusqanmantapas imanishkanta ñuqaqa unqurani sinqaymi que mal karqanati unqurani chaymi chay unqusqayta riki operachikurani chay manachu operachikusqa mana samatayta atis pero hina secretariallan riki Estados Unidos manta niramun mana pichqakutita riki estéticamente operachikurqaqa mana riki chiqapta pone unquspachu nispa rikaw chayñata chay caso cofre mama Boluarte riki yanapasqa ayqichiyta riki chay Vladimir Cerronta rikaw chay compadrenta rikaw chay jefenta wawqillaykuna porque chay Vladimir Cerrón miki churarqa kay mama Boluartita riki como vicepresidenta riki wawqillaykuna pallaykuna manam tayta Castillochu hinatimi chaymanta riki pagachkan riki chay churasqanta ayqichisqa riki preso chanamantaña entonces chaykuna kachkan denuncia pero chaytapas imanintaq manam cofrewanqa rirqani visitakuqmi aylluymi fiestata ruwakurqa chaypan watukurqani nispakuna ari purikuq rirqani kayna wakna nispa chaytapas llullakurqan como chay llullanta pay creen lliw creesqanchikta naspa riki kutirikun congresoman denunciaspa y junta nacionalman denunciaspa kay mama fiscalta riki nichkan riki ñuqataq creeruwankuña chay lliw rimasqayta kunan kutirikushaq manam chijaptachu ayta dice pues carente de sustento legal pero kachkanmi que legal wawqillaykuna pallaykuna y chaymi que claro mama Boluarte mana denunciachikuyta munachkanchu rika tukuywan defendikuchkan wawqillaykuna pallaykuna tukuywan defendikuchkan ari chaykuna pasa kullachkan wawqillaykuna incluso kay doctor tapas chaqaya doctor tapas amenazaykunku kay congreso riki sitachkan kay Juan Carlos Portugal nisqanta paymi que operarqa wawqillaykuna pallaykuna kay sipu uyachanta mama Boluartepata mana chullallatachu sino pichqa kutita pero chaymanta imanintaq abogado nirqa riki chay doctor Juan Carlos Portugal abogadonmi chay kabanin chay operaqninqa pantaykunchik entonces wawqillaykuna ninriki kay abogado que tayta kabaninqa operarqa gratismi imapaq porque chay operaspan avis paykuna riki chay publicidad nisqanta riqanakunku ñuqa Boluartitapas operarqani kay nispa como personaje público entonces en vez de pagananta riki chay prestigio chaywan pagachikun manam imapaqpas haykapaqpas gratis ya operarqanin chaynata abogado nichkan pero mana chayllachu wawqillaykuna carta notarialta mandaykun nichkarqanchik congreso sitaykun kay tayta kabanita hinatin riki mediante su abogado kay Juan Carlos Portugal sitaykachinku tayta chay tayta kabanita imanispa amam tayta kabani declarakunkichu declarakuq rinki hinaspaqa preso ripukunki denunciaykusaykikun por denuncia penal falso rimasqaykimanta ¿qué tal? Gracias wawqillaykuna pallaykuna kaynakunata ruraspan kayman Boluarte riki defendikuchkan riki pay chaywan upallarachisaq chayman upallarachiytiqa mana rinqañachu chay denunciakuna nichkanchik claro quizá kunankuna manapas pero watachallaña faltachkanqa wataman kunankinakunaqa yanqaña hakaykachachkanqa kay mama Boluarte riki hukaqnin enemigo partido gana imaruptin riki
o mama kikuñata rikakaykachachkanqa imanispa fraude nispa rikao chaykuna pasakuchkanqa rikao ña watamanja kunanhinaqa ripuy chakillañam kachkanqa wawqillaykuna pallaykuna chaypi eso sejariki pinsaykusunchik cualquier momento mama Boluarte preso pasachakunqa riki pero nishkankuña ayqichakunanpañam kachka ayqichakunanpaqña mana chayllachu ayqichakuyllachu sino imataq pasakuchkan wawqillaykuna pallaykuna de que Jorge riki joren periki astaronña oklawkunaman incluso Estados Unidos pikachkan proceso wawqillaykuna pallaykuna mama Boluarte riki Estados Unidos peps wasitara antikuykun entonces chaykuna kachkan investigación chaytaq mana kay fiscaliaqa apachkanchu wawqillaykuna pallaykuna y chaykunaraq kakuchkan hay mucho pan que rebanar ninku wawqillaykuna pallaykuna caso Boluarte rikaw chay Tayta Castillo jarqusqankumanta riki Jorgeta arakinakurunku incluso cada general paykunas cada general cada juez cada fiscal chay Tayta Castillo jarquqninkuna uchkuwasiman tiyachiqninkuna kakuchkan Jorge riki 10 millones 20 millones chayna banco pe wawqillaykuna pallaykuna mana kikinkupa sutinkupichu sino ayllunkupa sutinpi riki wawqillaykuna a ver 10.000 millones es un dineral pues wawqillaykuna pallaykuna es un dineral Jorgeso chayqa riki wawqillaykuna pallaykuna chaynaswanqa qamqa ñuqaqa riki apuychik millonario rikurukuswanchik rikaw pero paykunaqa chay Jorgeta chaskikuyuspanku riki Tayta Castillota riki nata riki secuestrasqata riki tiyachishkanku uchku wasi periki wawqillaykuna panchallaykuna y testigukuna rikurimun hinaptinpas amenazaspa riki aman declarakunkichu si te declaras ya sabes incluso ña riki carta notarial aparachin ña riki kay médico cirujanuman mana kayqa amenazayllachu sino ya tiene carta notarial y chaykunawanqa masta hucharikuchkan manachi cuenta tukunkuchu riki wawqillaykuna pallaykuna eso se llama obstrucción de la justicia chaypas delito wawqillaykuna pallaykuna piensanchik kaykunata ruraspa riki escaparusunchik kay denunciakunamanta no pasa nada como estamos en gobierno nispa riki piensachkan riki malta asesorachkanku kay mama Boluartita chaypam sutin obstrucción de la justicia chay obstrucción de la justicia pues huk delito wawqillaykuna pallaykuna hasta chaymantapas preso ripukunmanmi entonces allimi chay obstruichkachunña justiciata mayjinpi chayninpipas y chayman hina riki por obstrucción de la justicia mama Boluarte uchkuwasipi tiyanqa riki wawqillaykuna pani challaykuna más rimari riki programallanchikpi más rimari chay extorsión nisqanqa ña chayarunña kay megapuerto Chancay nisqanmanpas mana riki ukumanchu porque chay megapuerto riki wichqasqa kachkan imaynam kay terminal kay Huamangapi kachkan wak Purakutipi wichqasqa rikaw sumaq cuidas anchaynam kachkan macho riki Lamarqucha patampi chay megapuerto Chancay pero chayta punkunta lluqsiramunki natin hawapik kachkanmi chay Chancay llaqta tindakuna wasikuna callikuna tukuy anchaypi riki chay extorsionadorkuna yanqaña kitanakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna rikaw extorsionaspanku riki huknin yaqa kimsa tawas riki extorsionadorkuna chaypi kitanakuchkanku chaypi ya incluso wañuykunapas karunña wawqillaykuna pallaykuna kay pronto challa chaqa iskayta wañurachinku hanchista rikirirunku wawqillaykuna pallaykuna kay 5 de mayo nisqallanta chay megapuerto Chancay chaypi riki chay extorsionador puraña rikaw porque chaypi kachkan nisqanchik rikaw achka chay bandas criminales nisqankuna wawqillaykuna pallaykuna paykuna kitanakuchkanku chay cercankunapi kachkan riki garajekuna cocherakuna chay cercakunapi chay balakunapas tuqyarqarisqa chay incluso cámara de seguridad chaykunatapas musyasqa riki wawqillaykuna pallaykuna claro grabarqa chaykuna siempre grabachkan rikaw churaykuptinkuqa chaypi nisqanku riki kay sachakuyqa chayaramunña pikunas riki chaypi peleachkanku los pulpos nisqan wawqillaykuna pallaykuna los pulpos de Trujillo paykunapas desde Trujillo manta hamurunku hinaspa megapuerto Chancay chay muyriqninkunapi instalakurunku paykunapas chay dueñeta munachkanku rikaw seguramente carro lluqsimuq yaykuqta riki controlayta munachkanku pipas maypas chay megapuerto Chancay negociaqkunata riki controlayta munachkanku rikaw chayñataq wawqillaykuna pallaykuna kachkantaq los monos de Quequepampa paykunapas los monos de Quequepampa chay maylawlla chay Quequepampa paykunapas igual chaypi riki kayta munanku
paykuna extorsionayta munanku porque manari que llapankuqa huk qhawaqllapiqa extorsionamankuchu porque chay paykunaqa arakinakuykum kayman duaklawkaman hampa kaylawman duaklawman ñuqapam nispa riki mana yaykunmankuchu hukninman hukninman riki wawqiyaykuna pan y chayaykuna entonces chaynapi paykuna mejor que kitanakuchkanku mana chayllachu kachkanta riki ayta los malditos de Promarsa hina chayna sutik mana ñuqachu chay sutitaq churachkani pero kikinku puni chay churakuykunku wawqillaykuna paykuna aytapi su cabecilla tayta Paul Zárate Leiva alias Negro Paul Negro Paul nispa ninku chay uyarikun rikaw entonces chaymi kasqa riki cabecilla de los malditos de Promarsa entonces chaykunapas kachkantaq chaypi y chaynallataq huk taxachakunapas kachkantaq pero principalmente chay kimsas kitanakuchkanku rikaw ñuqa extorsionasqami yaykuchkanki nispa riki chaynapi chay peleokunaqa riki wawqillaykuna palaykuna kay megapuerto Chancay muyuriqpi riki yachasqanchik hina riki kay megapuerto Chancay wawqillaykuna palaykuna incluso kaypinchkanikaw los pulpos, los anitren, los monos chaykuna riki los Promarsa 4 organizaciones criminales paykuna peleakuchkanku riki wawqillaykuna pani chayaykuna yachasqanchik hina riki kay noviembre 2024 haynawata riki ariykunku kay megapuerto Chancay nisqanta chay riki wawqillaykuna palaykuna allinta servikuchkan riki ña chayramun ña riki achka bukikunaña tukuy rikchaq cargakunata principalmente tecnología nisqanta carros modernos chaykuna todo mercadería chaykunata apakuykuspa achkata ña riki chayramun bukikuna y kaymantañataq riki apachkanku llapa productokunata riki chay arándanos, fresas, paltas principalmente chaykunata apachkanku pero más productokunata rikaw y chaynintata riki apachiyta munachkankutaq riki por ejemplo los brasileños, los ecuatorianos, platanonkuta Brasilmanta riki café todo tukuy rikchaq productonkuta pero chaypa riki paykunapas nichkan riki mejor 30 ña ruwarsunchik chay trenllawanña riki hasta sunchik llapa imanchiktapas facilta porque mana chayqa Brasilnintaraq muyumun wak Panamantaraq chayamun kay Chancayman chayraq karganku masta demoran chay trenkunawanqa menos llañapas kanqa rikaw entonces kay a nivel Sudamérica y entre Asia riki kay megapuerto Chancay servikun wawqillaykuna palaykuna allarinta servikuchkan chaymi kay Perú suyo riki claro kunanchik mana ancha sentichkanchikchu pero chaymantaqa na productos kay Chancaynin chaymukunaqa más barato kanqa y chayta riki justamente apanqaku a través de piratería a través de contrabando oficialmente más comercio kanqa más carrokuna purinqa ña hawakuchkanña wawqillaykuna ña hawakuchkanña ashllanpipas porque achka productokuna riki a través de las plataformas niskanchik rikaw plataformakunapas kachkantaq rikaw mana ancha rantinichu ñuqaqa pero hawarini wakiqkuna utilizanku y chay plataformakuna directo desde China chay rantichayku baratuchallawan kay wak producto nispa riki ofrecichkanku y prácticamente baratulla riki wawqillaykuna pani chayaykuna rikaw y kaymanta apachkanku riki huklawkunamanpas allimanta y más allimantaqa más riki invadimunqa chay llapa productokuna y kaylawmantapas igual apachkanqataq chaytami ruwaykullan riki kay empresa china Hosho Shipping nisqan Hosho Shipping Ports paykunapa riki kakun puertonkuna chaypiwakpi chayantaq kay empresa compañía minera Volcankuna chaykuna riki ruraykun payku como qullqinkankun kay qhuri qhipikusqanku paykunaqa kasyankuchu rikaw qullqita gastaykunku kay megapuertokuna ruraykunankupas y chay megapuerto wawqillaykuna palaykuna mana estado pacho sino privado puerto chay wawqillaykuna totalmente privado kay Callao mesosqa riki estado wawqillaykuna palaykuna chaytami concesionanku hinata riki ima productokunapas chayamun mana Callao llantañachu kunanqa a través de megapuerto Chancay chaynin principalmente chay machu bukikuna más achka carga apamuqkuna chay carrokunatapas pachakninpi qhipikamun rikaw y mana chayllachu haynin nichkarqanchikta kay Paracaspipas wawqillaykuna palaykuna kachkan huk puerto chaymanpas chayamuchkan riki directamente desde Estados Unidos paykunapas chay tapikuykunku mana riki kay Callaopi peleanankupaq y manataq riki kay megapuerto Chancaywan peleanankupaq porque Chancaypi mana chaskinqachu pero barcos estadounidenses nisqantaqa rikaw quizá chay hatunta chaskinmanpas rikaw pero impuestochankunata pagaspa alcabalachankunata pagaspa pero mejor chay paganataqa mejor nadachata pagachasunchik kay puerto Paracas nisqanpi chayman taxakuna
malla chayamos kan directo desde Estados Unidos rikao chaypas kachkanta wawqillaykuna pay kaykunamanta hamuq han manina más kunata rimaychkasunchik hamuq patachay punchawkunapi incluso kaymanta tukupachaykunanchikpaq arishkaniki kaykan cuestas jarike chay inversión $400 millones 400 millones dólares chaynapa chanin siriki kay mega puerto chankay wawqillaykuna pani challaykuna incluso primero challata chaykamos parik qhipikuykurqa arándanospa paltatariki iwaki productukunata qhipikuykuspa chinaman kutirichirqa riki chay hatun barco riki wawqillaykuna pani challaykuna entonces chayna kachkan kay asunto pero más llaki kachkan imata kay llapa extorsionadorkuna kay delincuentes organizaciones criminales paykuna pillakuchkanku punkuniqllapi riki wawqillaykuna pallaykuna tiene que peligranja chay carrukuna riki manchanqa yaykuyta lluqsimuyta chaykunata extorsiona imanqakupa riki paganayki peajita yaykuyta munaspaqa nispapas mancha imachinqakupas y chaykuna peligrachkanñataq wawqillaykuna pallaykuna rikaw y chaykunata qhawarina riki kay gobierno hina kay megapuerto chankaypi kaqkunapas quizás riki hasta chay lluqsiramunankamalla rikaw controlkuna a través de kunanga video vigilancia chaykuna ñakan chayninkunata ruraykullanmanku y chay extorsionadorkunata riki tumpata saykachillanmanku chaynapi kay comercio riki ama tukupananpaq ama puchukananpaq o ama sasachakuypi kananpaq riki wawqillaykuna pallaykuna más rimari wawqillaykuna kay políticamente rimaptinchi wawqillaykuna pallaykuna que kaytaqa huk partichapi rimananchik karqa pero ña kaypi churaramusqaniña pero hinata rimachaykusunchik riki wawqillaykuna pallaykuna ña riki kay izquierda tawa partidokuna chaqrukurunña chay alianza nisqanta ruraykullanku rikaw alianza nisqanta ruraykullanku wawqillaykuna panchallaykuna kay tawa partido chaynata riki ruraspaqa posiblemente gananqaku porque más riki rakinakuymantaqa chullaman chaqru riki allin rikaw porque nisunchik haytuchata carretetapas chulla patallataqa ratum tipichaykunku riki pero a veces chunka kutita riki kutirispa patanari chunka kutita sasachakunkimik tipipij entonces chaynatam gananku por ejemplo Vladimir Cerrón o kay Perú Libre con Tayta Castillo imaynanpitaq chay ganarurqaku porque Castillopam karqa amawtankuna rikaw y Cerrón pallataq partido entonces chay iskayninmi chaqrukuykuspa ganarurqaku wawqillaykuna pallaykuna y chaynataq puntata ñawinchasunchik incluso Alan García partido kachkaspapas pay ganarqa riki imantakaman ganarqa riki a través de unas alianzakunata paykunapas ruraykullarqaku y chayna ganarqa mientras Fujimorismoñataqmi mana alianza rurayta yachanchu mana yachanchu paykunaqa imatam yachan rakinaspa paykunaqa más congreso preocupakunku más achka congresistakuna haykuypi a través de congresistas topos ninko pro congresistas vendidos ninko porque yaykuruptimi que chay ranterunku riki aqami kayman ñuqaykupaq kanki perina chay partidoykipi kankiqa ima haykapi votopipas ima ruraypipas ya ñuqaykupa nisqaykuta ruranki nispa rikaw son los transfugas transfugaqa bueno diferente pasakuqtaq ya renunciakuruspa pasakuq chay mana chay sino topos rimay rikaw entonces wawqillaykuna pallaykuna chayta kay Fujimorismo acostumbran mana paykuna alianza ruraytaqa yachanchu sino paykunaqa runankunatam churaparun riki pakanlla diferentes partidos ukunami y respirachinku diferentes partidos de huk sutikunawan incluso manam ñuqa Fujimoristachu kani hasta Fujimoripa contrampi rimaq tukuspakunaraq riki lograrullanku hasta lograrunanku kamalla yaykuruspaña riki chiqap uyantaqa hawachikunku chaykunata paykunaqa ruranku y chaymi mana nunca ganankuchu wawqillaykuna kay Fujimorismo presidenciataqa único congresistallatami que hasta mayoríakunata churanku riki y mientras que ganaqninkunaqa a través de alianzas chay niskarqaku incluso recomendachkarqaku Fujimoristakunata o derecha mana Fujimorista nispachu sino derecha nispa derechaqa único gananqa alianzata ruaspalla manachu alianzata ruranqaku manam gananqachu nispa y ña izquierda qallaykunña caso tayta
oye antauro umala ñarik alianza taroy korjaña ojiayguna pallaykuna arikao chay huknin JP nishan arikao y kunanñataq alianza taroy kunkutaj entre Voces del Pueblo, PTE, Perú, chayñataq Perú Nuevo y Primero la Gente. Primero la Gente kachkan incluso denuncias más de 17.000 firmas falsas kachkan que Primero la Gente nishanpej. Y chapanta chanichu campas, Primero la Gente, porque a veces Perú primero Perú nincho iskay tagma primero la gente y Perú primero chay partido kachka panta chichaco joricao primero la gente chay verde chamica sí pues primero la gente verdecito Perú primero o primero Perú chay miso se que taita Vizcarra pa partido único augilegon palegón. Entonces, mana Vizcarra partido, si no chay huknin grupo, chaynet Nuevo Perú, pues augilegon palegón, y chaynet que majegona ñachay yaricao Voces del Pueblo, Bermejo pa partido, augilegon palegón, Bermejo ta incluso tinchachkango pa terro cum caen wakna, nispamana chaycho. Él es infiltrado de la CIA, es un informante de la CIA, que Bermejo. Mana pipas maipas chaita recién único ñuja chaita rimane y mano que con rimancho pero es un infiltrado augilegon palegona achaga punta rorainin con Hawaii chico augilegon chai pipikachkan pa historian y después PT primero o PT primero chai o PT Perú mana primero sino PT Perú chay no se imagina chay umangachkan y Nuevo Perú o chay Arana rica o chay cura Arana ninko y chay dari que Perú primero la gente chay tawan riquiña cuscancha con 1, 2, 3, 4. Entonces JP y Antauro para con apskachkanta ricao ima pie tukurunga JP con manam Antauro taja para caer na wagnam nispanich carga coricao chay con ima pie tukuchkan para que alianza con entonces izquierda castamanta caña Iscaña alianza todaron coricao tanto JP con los antauristas y con Anja Kaitawa partido con izquierdista con Arique Jucliahuacuico Ancaitaita Bermejo Mantarimas Paja Mana ni Congreso Peps Monancochu Congreso Petumpachcanco Amaña Chay Bermejo Jajamuchuña reunión Chay Bermejo Taja sancionación castigación Manan Paja Valencho Paja Terrucum Paja infiltrado Paja Chajay historian Manjina Punta Gonata participar senderope nispacona nichcanco augilegona palegona mientras primero la gente es gandañata por 16.000 firmas falsas denunciachcanco ñari que fiscal pas investigación tajaya econia mana ya pachantacho firmas falsas niscancona apaico taj investigangaco sino primero la gente es gallanta porque un país 16.000 firmas falsas jaricuaque con una pañata que como caso de Taita Vizcarra 5.000 firmas falsas 6.000 firmas falsas Chayna Gonaya como Napa pasado Keiko Fujimori Papas 2.000 firmas falsas Chayna Gonaya que wow que Chayaycona pan Chayaycona Oranchi Kachkara más tarik avanzación chivillacuita Kaiwamangaman tari marison chihuahua palegona Kaiwamangan chigliakta manta Kai hospital regional Huamangan is hamsu augilegona palegona que mana alguien atención kakuliach canchaita denunciachcanco y chayne prácticamente hospital marega suya payaimi que augilegona palegona mana tocoita suya payayan que hasta ongos papas tingrico augilegona hasta atendición a gama. Justo China para con película un que chay hospital puncope turnunta suyach caspa waño y maña un apera chicos va con película chay ninche desmayado puncope con película waño y maña pero lasca que hospital regional Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena nisgan va con película chay tarik de criticachcanco denunciachcanco y mainan pima man por amancho que un conat atenden con nisparicao chay pe si bien es cierto cachcan que cola turno rica turno mainarik atendenco pero más que la chango una tajaba con sparico augilegon con apuramantam atendi chay con manco rica pero mana chay tak pipas javarincho augilegon con
según turno que me nariki primero último caspa suya payagon que China guau que yagon payagon niscan coricao suya paya mi lumpa y suya paya mi hospital hasta puño paya wangrika temprano atende chikuna equipa que chay atende chikon que temprano ya mana chak tarde ya nyarispa ni a veces ni kuputap sai pangiñacho mana chay yacho hasta un tarde ya nyarispa ni turno tapas mana nya hay pangiñacho ni spanichkan guau que yagon payagona mana apurado mancho atención, evaluación o tratamiento ni sanguna tapsoan demora con auge de análisis con apps cotemon que 15 días manta cotemon que 30 días manta ni pasita y gozón chay kama ongo ni que hasta van avanzas con auge de para hagas ongo análisis kangra soy chay cosa ya chay análisis cotera moteña ongo chisai que ni spacho mo auge de para ongo avanzas kangra chao chay nanga hospital en jepi kach ko auge de mana chus kaya pasa con hospital ya picho sino hokla alguna vez pasa kuchkan para mana chay apurado atención kachkancho posta con ape o tax hospital con ape pero siempre huilla con hay que llevar auge con para gona mana chay ya auge con kaya kuchuman tarimas paja kay alcalde Jesús Nazareno pai paronan con auge con para gona pai paronan con pani chayanchik tarike chukhlu charanti chakota naranga chakona aranti chakota liu guajara chilasja ko auge con para gona claro que hay funcionario con apas orden ya tachi que cumplen con chay kachkanre que el consejo acosa de coshank ordenanzas municipales chay ya tachi que para una completa cumplen con ya de para una ninchi que trabajo ya en menis parika pero a veces manaya cancho va que cumple aquí para allá que cumple chita monas pajarika y chay nape que pani chanchik tarik va que con para chayronan con ariki tangasja ko ripuy lyoxse kaina wakna imatangay peranque manam kayja ranti kunay kichonispa imaynam pichay mercado punkupi piachaykos paranti chakos jarika ojo mana puesto yo paya garika mana puesto un cancho ya natarik chukhluchata naranja chakunata rika incluso tangas jara incluso chutas jara ojo llega mal chay si kay panchalan chiriki Oaxaca y cosjañare que incluso pai pariko ojo llega para con sukta wawachangona y chay sukta wawachangona atendenan pagrike chay pe naranja chakuna trantis para ranticos pa reki gana chakoyan reki centavo chato ojo llega para legona pero que funcionario con manna ya simplemente que libre canan mana pipes que tianancho prohibido ambulantes ni spachi que jarjor hakori guauja una paregon chay una pasa kuchkan niskan korik falta de humanidad indiferencia chay pam abuso nispa chay nin porej con ricos panco huilla camullanco guauja una paregon arika actual alcalde paronan con amchay erora kachkan nis alcalde manton balcon pero claro chica ponea arika alcalde paronan con arika chay llam kapako con arika mana nombrado 8 mana arika chay punta alcalde pichuras cancha sino con alcalde que hati chupachangona tare que llam kapakoyan es pacay como seguridad ciudadana o como serenazgo como policía municipal como limpieza chora de congo chay llam kapachakoyango y chay con ella tare que caen abuso tare que rorallanco auji chay con pan chay con que tal alcalde ordena chay que akachungia humanidad tota caen wakcha panchanchi con tataya cómoda chay que huklao pipa riki chay narancha con pa makaina con kanam para cómoda chay con que no tenga ya kusi wangram huilla kamon con medio de comunicación alcalde humanista cómoda y con ambulante con nata mana caina jarjonan copanes pamica hasta wangra nay con jaco alcalde favor ni perima chay con gaco ricao ojile con la palegona mana chay ya chori marij alcalde con la mantaja con ella rison chico yunka lao man ojile con pan wak yunka lao man ella rison chico yunka pima tak pasa cochco ojile con mai tak chay yunka a ver con la java y con más chay con chico ay ka yunka huila con hechos chingaron mama a ver kay chuchu manachos meo yunka a ver con algo más cachaico sonchik que está kay pikachas ura chayam kachkas no que jare que manariki
pacarosani, ahí está. Entonces ya cachcan que hay pantalla chipiña que hay yuncapia Villa Virgen y aquí achkatagme que hago en Villa Quintanilla o que hay Villa Virgen que pasa con que Villa Virgen para con deteneron denunciaron alcaldeta gerente intenta o que con corona detenesca alcaldeña taxe ay jeron o que chalay pani chalay mama chay si pasa collach kan que cae cae napi cae yunka pe okhile con mama oktachus cae pero roara mulasane cae peniskane okhile con alcaldita de que pero yanku chay cobra kuchkachta chay mana allen holke chata cobra chakuchkachta okhile chalay con pani chalay Kona, en aspa imata pasaron ya chay yari que chay fiscalía o que pasan en aspa gerente taperunco, y alcaldeña takre que chincaron o que chincaron, chay mnichkan kore que alcalde ay jeron gachos me va a tener su fuga nispa nichkan ko que chay con pa ni chay con alcalde chin quemaron ripo y macón gari que pacaraya kuchkan se cao gerente tienen anco camachi que a veces alcalde gari que manatame municipio picho tiarayan recao siempre alcalde puricachach que más veces llega vips oficina ampertia chay con rato y le yacht atendí con ampre ya chanchin ya taja y alcalde chay taruan alcalde con purico ya perica mientras gerente ya tarik oficina tiarayan recao siempre chay mandacos para camachicos pangao ya para chay administrativo kuna tarik kamachisp entonces chay na kamachico nanga mari que policía kuna chay ministerio público niskamanta chayaron y naspa deteneron con gerente en coto auxiliar con y el alcalde no está managancho chincaron Oripo con chay siniskan kori ya más que kusunjim ka alcalde ta mai pichai pi pasuatu chay kusunchik minispa nichkan ko au que chale con pa ni chale con que tal alcalde chay musharachi con chay que ya targa alcalde con las musharachi con alcalde con mana paella chuchairo la kachkan Pellaktan alcalde con chairo la kachkan ya pero pakan chale ran kori que manda mushachi chakuspalla ricao Musharachi ganas pagarega en denunciarachi con como los mágicos de Huamanga. Los mágicos de Huamanga, pues con Kachkan, lanza Kuchkan, con Chajamo, elección. Y nos caga la gana y maronga cops. Ati el Valenzuela Manjayagos, para mí, Umacas Jareque, mágicos de Huamanga. Y alcalde chico no funcionario con incluso empresa con involucradas hasta congresistas o para con el caso de los mágicos alguna jonga maron que chinga pchay mágicos ya llegué chican llega mágicos con ataja jonga chican chori ko auxile con para con y magai que casjanta pues que ima con amanta que el programa prima sánchez siempre y ya chican chori ko auxile pan ni chalya entonces que alcalde de Villa Virgen haré que ya mascas hakachkan y kaiman tamana concejal ninkuna manari machkancho auxiliar con vale manari machkancho concejal ninkuna cho sonsurayachkan o parayachkan korach o resultado del Hawaii kosonchik chayna tarachcho nichkanko y mainaya uchatachcho paykuna pas ka alcalde ninkuna detenidotik mancharis hakachkankops porque mañachkanko de una vez está un consejo que chaymanta pronunciamiento taruanan en aspa incluso ya vacancia daño incluso más cachcanan coricao ya más gente teniente alcalde de Villa Virgen ya de una vez tan teniente alcalde ricao vacancia traicoichi porque ya que proceso judicial viene cachcan alcalde ricao en aspa que chaywan jorge chaicoichi cree que hay cargo manta en aspa que chiquilla reorganiza chaico chiquiricao que falta chachcan ricao nada chayaña chay completa chaico chiquiricao porque mana chay gare que alcalde pakaraya en cama hay capita matagama hay con mana alcalde okangi icha alcalde koti kamunantaracho o chay pakares kamanta koti kamunantaracho suyangi no sé chay tam incluso llachtaron a maña kuchkar hay capilla que pronuncia con concejal con aps o regidor con ella quizás que el regidor con alcalde on Cusca y maps hay funcionario en año por con las paja bajo una palagona que pegaré que
paykunapas con mana alquilan imatat ruasun ninakuchkankupas rikao. Pero hay procedimientos pues icha suyanqa corazón no sé imaya hay pasa con capas pero llaqtarunaqa chayna tama rimarikullachkan wawqillaykuna pan challaykuna chayna tariq wawqichalay pan challay karaq kachkan willakuykuna pero kay tukupananchikpaq kay ministro de agricultura nisqanmanta rimarisunchik imataq pasarukun wawqillaykuna pallaykuna ministro de agriculturanchikwan kay metales pesados manta riman kay tayta ministro de agricultura imanenta chay metales pesados manam dañanchu planta chakunataqa astawanraqmi alimentan nin wawqillaykuna pallaykuna alimentan chay metal pesados kunaqa yachasqanchinariki llapa planta necesitanmi abono chakunata chay llapa imapas quimicakunata necesitanmi jali guapuy kananpaq chay minería tajarik yangachi hamkunaq chiqninkichik chay metales pesados hachachan yakunchikta nispa chaytaq manam ruranchu chayqa yanqa llulla rimaymi nin kay ministro de agricultura wawqillaykuna pallaykuna entonces kay ministro de agricultura yachanchu estudiarqachu imaynaya ingeniero agrícolachu kakullan imaynaya kay ministro de agricultura tayta Ángel Manero Campos pay congreso mangarín porque congreso pero que con eso manjayango que hay caso para minería patas nisqanmanta ukunamanta chay minería ilegal informal chay ukunamanta tapun kuinatin nere que minería manam hachachanchu yakutaja nin wawqillaykuna más bien me alimenta kan yakutaja chay mayu yakuta pukyu yakuta chay sikya yakuta chay metales pesados nisqanqa manam veneno chu planta kunapaqa abono planta kunapaqa nin wawqillaykuna pallaykuna ya estudiarqachu chay quimicata imayna haykayna kay wiraqucha ministro de agricultura fácil wawqillaykuna fácil kaymanta rimarinanchikpaq mikurullanki puka picantito o ima picantichatapas rikao chunka platuta nisunchik mama chunka platu llumpa rika niñuqallapas atimanchu mikuytaqa apenas huk platutapas tukurusaq rika wiskay platutapas riki asllakaptinqa pero chay achkata mikuruptiki imataq pasarusunki wiksapunkimiki chaypas sutin indigestión hinaspaq wiksapunkispa hasta riki wiksachaykita dañacharon que wawqillaykuna pallaykuna enapenqa chaypas sutin riki exceso anchaytam ruran kay metales pesados wawqillaykuna pallaykuna mientras kunan kay yakukuna si bien es cierto yakukuna purichkan según urqumanta imayna haykayna hamusqanminapas mineralizasqa porque yakukuna riki pukyu yakullapas mineralizasqa hamuchkan toda clase de mineralkuna pero ñami que una iguataña chay yakukuna purin hinaspaqa riki ña chay mineralización kuna kachkan controlasqaña manalla yumpayñachu wawqillaykuna solamente kay a veces kay nishuta paraykamun putkaykamun y chay perike tumpata maschata mineralizayku chay putka niqta rikao chay mientras kay minería ñataqmi imata yapamun masta wawqillaykuna pallaykuna yakuman chay metales pesados nisqanta principalmente mercurio y plomo chaykunata wawqillaykuna pallaykuna chay tete chay plomo ya inatenga jaynin palla rimachkanjanchik kay programapi waka norte laopi wak cerro de Pascopi kachkan riki mina riki na llaqta chawpipi chay mina patampi yachaq warmacha sunsu warmachalla wawqillaykuna pallaykuna chaqay chay metales pesados wan wañukun chaynata nin noticia chaynata nin doctorkuna huchayuqpitaq chay metales pesados hinatenqa manachu chaykunata leen kay tayta ministro imaynaya si bien es cierto planta chakuna riki toda clase mineral tariki ukunman apaykun químicamente pero niskanchik todo exceso hace daño se llumpayta joron que no tenga dañakun entonces planta chakunapa ukunman llumpayta chay mercurio chay plomo chay wakiqkuna yaykuron pero ningachi químico no chaykunata absorbenchu kay no controlanmi kikillanchay chay metabolismo cha ay wawqillaykuna metabolismo chantapas riki vinsicharon hinaspa mas chaña yaykucharon
más chaña yapachakuron riki chay metal pesados kuna naspa chayta mikuron uywachakunapas utaq runapas mikuron chay ukunman yapan metales pesados masta ganas mana chiki chay ay mismo challachu unqurunqa mana chay ay mismo challachu wañurunqa watakuna pasasqanmi na tawa wata pichqa wata chunka wata iskay chunka wata chay metales pesados acumulakunqa cuerpunpi uywachapapipas o runapapipas o quizá uywachapas mikurun chay metales pesados kunata rika chay plantachata mikuspa y chay nintinta runapas mikurunchik rika ovejachata vacata rika o alpachakunata o kutuchakunatapas rika entonces chay yaykun cuerpuman wawqillaykuna palaykuna chaymi chay dañakun kaypaqa rika entendichkanchik ari wawqillaykuna palaykuna pero kay ministro de agricultura manan chaynatachu nin metales pesados kunaqa manan contaminanchu alimentachanmi plantataqa itapi dice no contaminan las plantas sino las nutren las nutren si bien es cierto wakiq metalkuna servichakunma plantakunapaq ari chaykunata rexinchikmi yachanchikmi preparasqa kachkanchik chaykunapipas wawqillaykuna palaykuna hay ciertos minerales pues como el calcio wawqillaykuna palaykuna como el hierro como el potasio chay mineralkuna ari kachkan chaykunata necesitanmi plantakuna pero manamiki chay metales pesados calciochu chay yakuntaqa richkan manamiki chay hierro nisqan chay calcio nisqan chay magnesio nisqa chaykunachu marichkanqa wawqillaykuna palaykuna chay metales pesados kunaqa sino chay metales pesados tóxicos nisqankuna chay yakuntaqa chay mineriapa hachachasqan yakuntaqa richkan porque chay procesanku chay huk clase químicokunawan ácidokunawan wawqillaykuna palaykuna chaqa minerokuna chaytaqa masta yachanku imaynata haykanatata procesanku wawqillaykuna y chay mineralpa kasqanpiqa hasta plantachakunapas o sea chay minería nisqanpiqa hasta plantachakunapas wiñanñachuma porque ña chaypi alterasqaña kachkan químicamente wawqillaykuna palaykuna a ver nikwaychik ya tal mineriapi kakuchkan yunka monte llapa causa llapa imapas a ver no hay wawqillaykuna palaykuna kay Huancayo lawpi waqrakunapi ari hawamuni rinchik chaypi kachkan chay relave nisqankuna sichun chay alimento kanman plantapi hinatinqa chay relavita chiki tallichkanmanku llapa plantakunaman abonananpaq alimentananpaq mana relavita nunca pues tallinkuchu plantakunaman wawqillaykuna más bien mi chaytaqa sumaqta muntunanku huk hawaqchallami chaypi incluso mayakunawan sumaqta waqaychanku chay relavinkuta. Entonces este ministro de agricultura no sé estudió manacho son su armacho cacoyan o carnencho engañalco si es agrónomo sabe que los minerales son buenos para las plantas pero chayta chicha exagera chikangao tapaita munachkan wawqillaykuna pallaykuna hinaspan imapaq minería nisqan favorecinanpaq ya imapaq rama. Entonces según este ministro de agricultura wawqillaykuna pallaykuna los metales pesados no dañan, no son contaminantes, sino dice las nutren a las plantas. No nutren, manan nutren wawqillaykuna palaykuna yanqa chika ministroqa rimakullan rikyao yanqa upa rimayta rimakullan mari hamuq programanchikpiña wawqillaykuna palaykuna ripuchagusaq pasachakusaq ñachankichiña rikao kay sábado domingo riki hatun raymi kanqa wakulluchaka llaqtapi wawqillaykuna palaykuna incluso kachkan riki takiqkunapas como Edwincito del Sur grupukuna chichkampas paykuna chay participachkanqa riki wawqillaykuna pani challaykuna chaynaqa ripuchakusunchik pasachakusunchik ña